Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Alam Xabar kanalının qatалаушылары, амансыздарбы? Сіздер менен 18 март 2020 жыл жаңы Ноқат жергесіндесіз. Бүгінгі қойларға болған бағаларды сіздер менен чоң бөлішіп көресіз. Там бізден алыстабай тұрыңыздар. Алғашын ошол қошқарларды көрелікші. Қошқарларды қанша деп атады? Қошқар ким сататы? Қанша деп атасар? Жаш бала екен, бирок дайындап кеткенми, төртөөнү 54 миң сурап атат экен. 54 миң бериңиз деп. Жаш болсо дагы мынтип ушинтип тайындап айтып кеткен экен, айтып жатат баасын. Мына кочкорду сурап көрөйүнчү. Мына алган окшойт. Алдыңызбы же сатылабы? Кайсы? Бул сатылат, Канча атасыз? 10. Канча тиш болуп калды? Тиш бүзелек. Баасын 10 миң деп айтылыш баалар болот экен. Ава, жакшы кочкорлорду алып келиптир. Канча деп атасыз аба буларды? 11 калды. 4 тиши бар, 2 тиши бар. 4 тиш, 2 тиш болгон кочкорлор экен. 11 миңден кем бар деп айтылыш баалар болот экен. Ба болтабы боло элекпи булар? Канчадан? 10 миңден берип атат. Бербедиңиз, Бербеди. Аз-маз кошсо бересиз. Ооба. Мына аваз. Жакшы бааларды айтып жатат. Кайсы жерден келди булар? Кызылактар, Кушаптан келди. О, жакшы экен, өзгөндөн келген кочкорлор экен. Мына кочкорлорду алган окшойт. Канча болду койлор? Экөө же бири 20 миңденби? Ana 11 ming bo'ldi. Anasi 300 so'm, 200 so'm ekan 9 ming bo'ldi. 20 миңге барып калыптыр. 88, 11 миң. Эркек бургачы булар? Бургачы соңуктар экен. Мына аваздагы азыр 3 кочкорду алып келди. Алды окшойт буларды. Сурап көрөйүнчү. Алдыңыз буларды? Aldım. Канчадан болду? Bir çoğun çıkartısana, bir. Мен жакшы билбейм да, айтыңыз Bir эми. kayın bozorda yürüpsen, ben telefonga zapis qilyapsan. О, Bir çoğlaç özün. мен оюнча 9дан алдыңыз. Çoğun bor ekan o. Пазарда жүрүп көндүк да, баларын билип атабыз. 9 миңден алдыңызбы? Жакшы. Ertemende 29'ga berim oldu. Ertem menen mi? Özümüz tanış adamdı. 27'ge kosa ben foydalanaman dedim, razı olup beyim. Şöyle mына азыр 9 миңден берген экен. Аз пайдасын алып көрөйүн деп алыптыр. Багып сатасыз буларды? Endi nasıl olsa sotaman. Borib boqaman o'g'lim. Tirikligim shu ekan. Жакшы, жакшы, aba. Ishxona bo'lgan ishlardi. Bo'g'agan. Berekesini bersin deysiz. Жакшы, сапаңыздан да. Endi jinda yerimiz bor ekan, maka-saka bedese de ekip Az, жакшы айтып. bir yerlarga chiqarar ekan. Айтып жатат. 11 миң? 11 миң 700-гө солук сатылып тур. Канча тиш болуп калган? 2 yaşar deyapti. 2 жашар деп айтылып жатат экен. 11 миң 700-гө солук. Жакшы. Чоң солук экен өзү да. 20 bergin. Кошкорлор баа болуп атат окшойт ушуларды. Баа болтабы? Баа болбой эле. Канча деп атасыз буларды? 12ден деп атат. 12 миңден. Айтылыш баалар болуптур. 2 тиш, 4 тиш. Бири 2 тиш, бири тиш бүзелек. Бири 2 тиш, бири тиш бүзелек экен. Ушундай баалар болуп атат азыр. Мына ушул кочкорлор алынган окшойт. Кочкорлорду алдыңарбы? Сатылабы? Канча деп атасыздар? 17 миңден деп. 17 миңден деп атат. О, жакшы экен. Жакшы багылыптыр бирок. Куйруктар да жакшы. Ба болду элекпи? Oldu. Канча чыкты? Канча берди? 26 миң. 13 миңден 26 миңге берип турат экен азыр. Козу кочкорлор, тиш бүзелек. Тиш бүзелек козу кочкорлор экен. Атың ким? Лачынбек. Канчада окуйсуң? 9да. Азамат. Жакшы содаң берсин, жакшы сатып ал. Мындай чоң кочкорлор да бар экен. Ушуларды көрөлү. Канчада атасыз буларды? Экөнү. Экөнү 60 миң сурап атат экен. Ба болду элекпи? Канчага бербедиңиз? 34. 34кө. Экөнү же бирөөнү? Экөнү.
Ekoni 34 mingga berib beriptir. Qancha tish bo'lib qoldi bular? Qancha tish bo'lib qoldi? Jash. Ko'k 3 yashar. 3 ga girelik deydi bu. Qara 2,5 yashar ekan. Paroda qanday ekan bular? Arg'in chalishlar ha? Chalish deb aytib жатат. Uyda boru qo'zlar sotila turgan. Bormi? Nomeringizni aytingizchi. Doğru, ularga yetamidi. Ko'rasiz-da? O'zlarida shu oldin yerlar bahosini berishib ketyapti. Ha, qanchadan sotasiz? Bu haqiqiy o'zinikini ash tug'ilganini 10 mingdan berishib ketadi. 10 mingdan tug'ilganmi? Yaxshi ekan. Yo'q, endi zo'rayguncha. Ha, kisa otqa girib bunday cho'g'ab. Siz borib ko'radida, siz Ko'rib ko'rmay turib o'smanda gap. Na hozir sotmayman, uni ko'rib qo'yasiz, zo'raygan. Vaqti ham ketadi. Qaysi yerda? Yo'q, Sahobat. Sahobada. Yaxshi bo'lsa boramiz. Nomeringizni aytib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. 50 bilan 602. 550 ha 602 602 604. Shu nomerlarga chalib baylanishsak bo'layotgan. Chalishi bu, chistisi bor. Bu chisti emas, chalish. Chistisi o'ta katta bo'ldi. Chisti tozalari da bor ekan uyda. Bo'ldi aka, boramiz xudo qalasa. Bu yerda da olingan qo'shqorlar o'xshaydi. Shulardan ko'raylik. Oldingari qo'shqorda. Sotla, qancha totasizlar? 18 mingdan. 18 mingdan. Qancha tish bo'lib qoldi? 4 tish bo'lib qolgan qo'shqorlar ekan. Bu yerda bunday tizilib paylangan qo'shqorlar da bor ekan. Sot uchun janni o'tib surilashoyilchi. Ularni qancha deb jadat, qancha jashar bo'lib qolgan. Assalomu alaykum. Sizdanmi bu? Yo'q. Sizdan emasmi? Sizdanmi? Ha, bu yoqda ekan. Sotuvchi akamiz. Qancha tish qo'shqorlar bular? 4 tish qo'shqorlar. 4 tish qo'shqorlar. Qanchada otasiz? 20 dan. 20 mingdan. Yaxshi cho'ng-cho'ng qo'shqorlar ekan. Bosin 20 mingdan keyin bor deb turadi bularda. Sotiluvta orasidan qancha bo'ladi bolalar? 17 dan so'radi. No 3'ünü 17 mingdan so'radi. No shu 3'ünü 17 mingdan so'radi ekan. Hozir bolalarda bo'ladi ekan bu yoqda. Paroda qanday ekan bularda? Parada o'zingizlar parada. O'zingizlar parodadagi qo'chqorlar ekan. Bu yoqda ko'pincha shu qo'chqorlar bo'ladi. Soliqlar oz bo'ladi. Qo'zlar sizdanmi? Erkek burg'achi bularimiz. Erkek qo'chqorlar ekan. Qanchada otasiz bu qo'zlarni? 4,5 mingdan. Aytilish bahsi. Satilish baholarchi. Yaqin qilib aytib qo'yingchi. 4 mingdan bo'ladi. Yaqin qilib aytganda 4 mingdan deb aytdi. No, to'qtilar qanchada otasiz to'qtilarni? 7 mingdan. 7 mingdan to'qtilar. Qo'zlar qanchalik bo'lib qoldi? Na qo'zlar. 3-4 oylik qo'zlar ekan. Chu bolasi? Erkek. 11 ming deb aytilish bahsi bo'lib tur. Erkek qo'zisi bilan. Mana solga o'xshaydi. So'l so'rab ko'raylikchi. So'lni qanchada otasiz? Uqpayt qo'y. Qanchada otasizlar bu? 8,5 ming. Aldinglar je sotiladi. Sotiladi ekan 8,5 mingdan. Aytilish bahsi bo'ladi. Bir satavchi o'zing sotaverasizmi? Qanchada otasiz? Buna chekidagilar. Qo'yadi. 8 mingdan. Ular 8,5. Bular 8,5 mingdan. Qo'shqor o'xshaydi bular, ha? Urg'asi to'qtilar. 8 mingdan bular. Bular 8,5 mingdan. Bular qancha tish bo'lib qoldi? Berkinisi jashi o'tib qolibdir, narxisi jashiroq deb aytib жатadi. Yaxshi berekasini bersin. Yaxshi sotib ola. Optimga 10,5 mingdan kiyim bor deb turadi ekan. Qo'zli qo'ylarda. Aldingizmi buni? 7,5. 7,5 ming bo'lib tur to'xtini. Olib tur. Mana shu qo'zlar bilan
10,5 мың оптомға деп айтып жатады. Арасында біраз чоңайып қалғандары да бар екен. Қозылар қанша татыз? 5,5. Еркек бұрғачы бұлар? Еркек қозылар екен. Сатылыш бағалары қандай? Саттыңыз ба арасында? Сатылады ма? Енелерін ме? Қозылар еркек бұрғачы? Қанша татыз? 5,000. 3 ай 4 ай болып қалған қозылар. Кешкі қызу базарлар олада тоқшайт берді. Қанша татас қозыларды? 3,100 var. 3,100, 3,600. Еркек бұрғачы бұлар? Бұрғачы. Екотен бұрғачы алып тұр. Бұл сатылауы? Satılan. Қанша татас? 3.000 kam var keçine. Erkek burgaçı. Burgaçı. O Düşürü vermişler ağan adam qabana. Qıyla mana. Qıyla düşürü verəm. burgaçken 3,5 мың kem var da turadi. 3.000 keçine kam var. Bir 2 aylık bol balаны. 2 aylık. 2 aylık bol balan qoz ekan. Alğanına 2 миңге беререм dedi. Hazır 1,5 миңге сурап атат. Солықты 8 миңге алдық деп алып чапар атышат. Қадырман көрушілер, сіздер менен чоғы Алам Қабар каналы Жаңын Оқат жергесінде қойларын балармен таныштырып шықты. Біз менен ардайым чоғы олыңыздар. Видео жақса лайк басыңыздар, сұныштарды комментарийге жазыңыздар. Кейінгі чарыштарда жолығышқанша аман тұрыңыздар дейбіз.